Tuğan mınalar dinsizlikten bardығы, mınan bardығы dinsizlikten de. Ne için dinsiz? İman alsız. Üylөнгөнүмө 1 ay boldu. Kelinçeğim bana turmuşa çıkardan 3 ay murun bir bala menен jatıp koyuptur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Emem ne kılsam bolot, akıl nasatыңızda aytıp koyuңuzça rahmat. Em özüңөн gör, men ne dep aytayın sana. Ойлонуп алыш керек эле да, карап алыш керек эле. Ата тегиңче сүрүштүрүп, кызын сүрүштүрүп карап. 1 ay oldu üylөнгөнүнө, эми 3 ay мурда başka bir bala menен эме болуп. Men ne dep aytatenemem? Ата энең менен кеңештейм, başka эчтеке дей албайм. Өзүң келечегиң мындай кылып келе. Тугандар, мынандай шермендечилик карачы. Кандай эми? Той өткөрүштү, дуа паталарды алышты. Ага чейин башка бирөө менен жүрүп койгон. Мындай бүгүнкү күндө коомчулукта ушундай уятсыз иштер көбөйүп атат. Арам ишти булар. Ошон үчүн балдарыбызды дагы этият кылып сактайлы, кыздарыбызды андан дагы көбүрөөк сактайлы. Жакшы иншалла, алхамдулилlah Таалага мындай кылып туруп, жакшы тарбияны берип, турмушка чыгарганда дагы, келин алганда дагы Аллаху акбар. Мен себеп дагы айта албайсың. İstiğfar tövbe kılsın. Егерде машалла tövbe kılıp Allah'tan geçirim surasın. Tuğan mınalar dinsizlikten bardığı, mınan bardığı dinsizlikten de. Ne için dinsiz? İman alsız. İman alsızlıktın sebebine. Onun için imanı güç etmeyince bizim amalımız on olmayı. Amalımız on olmayınca avalımız on olmayı. Aval amalga jaraşa, amal imanga jaraşa. Onun için daim aytабыз tuğan, imanın sözü söyleyli, uğaylı, mehnat kılaylı, amal kılaylı, davat bereli.